May isik Mapal Kangjeibung dalay koi 2021 gi Ningol Chakobogi ngagi mela tobo ko fishery department na dalay aro ngasi de dialog kay yogjar roge mayam mela sinum mapung khana yengbiu aduga Ningol Chakobogi yafa mangol fishery Ningol singi damakta ko koi gi viewers sing dasu aduga update am tang tokjara ke aina nongoi gi blog ama namjaba adu editing je almost loira ko mone aduna ai nongoni ni sidan upload tokjara ge warab suwana kitang fajan kitang ai biu kai gino harga daina kitang professional oina editing ama to bune ba handa kise aduna handa ke aina nongoi blog so kitang different oiba view kano video mo organing khalega ado ina am nungai gani nga warab suwana kitang ai biu ma'am ado ai makadara namjara ke ngagi melase Ningol Chakobogi fish mela pe dieng usi sareng normal mai tei sareng normal sareng sekilo to kaya no aquarium na smana sareng ja hapal tha me Jose ngagi red mel si engsi tiye ko kaya he jordan lo bar sibo ti ni pa de om yo kan ko kha Sila số em đây. Ôi Sunny ra cái đuôi là cái đó bạn, Sunny ra con khác. Buka bisi kya hoy no? Châu vốn trăm miếng thấy mà cha thì giống này. Châu vốn trăm miếng thấy mà cha nó số miếng thấy không? Nè buka bisi am lại. Ye eksis sum chala chala ka. Ado ani do achhe do ba. Yari. Kare? Yang kai sapi yang kai tabi. Ha. Cái ống tả đấy. Ống tả đấy. Rồi ya, lấy hướng này ya. Ado mất liềm rồi tana. Có ai đã hùa cái thằng mà nữa. Ngang cái này bà. Một kilo co. 시계에서 볼 때는 그냥 팽이 보고 아니 그 뒤로 아, 그 뒤에 봐. 저 시계 보고 그냥 한 대짜리 봐. 이거는 간다고 또 이거. 아, 저번에 들어보시고.
Cây lồng gì nó suy bỏ? Senapati. 야무나 부터 애 하나 끼시네. 어마왕되기. Medical gumba katsa ka bon pa mani. Some later. शिविर क्या होंगे? शिविर जाना ही होंगे. शिविर ऐसे जाना है. Johny pun tak kerja. Ras Mela. Bây giờ sẽ cái lười rồi. cái nuôi có khăn được rồi làm con đi đâu? Mấy cái nuôi nó bảo. Bây cái gì? Ra lúc cái qua. Không biết chưa được ai tao rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngagi red mem lu sudah loi le katla ko row miracle common cup grass cup silver pengba ngaton nga hai ukabi borong ko loi na red sudah loi na le Ini